Мерс 2000-жылкы объем 2, цена $4700. Обмен на фит. Это Кремль 30-й кузов. 2004. Басы $7600. Это Кемри 30-й кузов 2003 жылкы. Так, басы $7000. Honda Fit Restyling 2004 1.5 объем. Басы $350 000. Toyota East 2003 1.5 объем. Басы $350 000. Мерс Ешка 94 жылкы. Басы $350 000 дейт. Мерси класс 2003 1.8 объем. Газ, бензин. Так, басы $7300 дейт. Honda Jazz 2007 жылкы 1.4 объем. Автомат коробка $6500 дейт. $6500. Мерс Джип ML350 3.5 объем 2005 жылкы. Басы $12000 дейт. $12000.
Toyota Camry 35 кузов 2003 жылкы. Баасы 8300 доллар дейт. 8300. Жақсы машина екен. Ол Сараковкадан да жұмшақ екен. Toyota Camry 30 кузов 2002 жылкы 3 объем. Баасы 7600 доллар дейт. Honda FR-V 2006 2 объем механика. Баасы 8000 доллар дейт. Honda Jazz 2 кузов. Баасы 6500 доллар дейт. 2009 жылкы. Механика. Toyota Camry 35 кузов 2004 жылкы. Баасы 10800 доллар. 10800. $8,800 алып бересің бе? Мерси Ешка. 94 жылкы, баасы 280 000 сом. Honda Jazz 2003 жылкы, баасы 320 000 сом дейт. Мерси Ешка 124 кузов 95 жылкы 3-2 объем. Баасы 400 000 сом. Кеми бар.